Tashun Hechos yu'un apostoletik ta capítulo 13. Layich tikunel Bernabé sok Saulo tas pukel teskop Diose. Hichayal betik teshun Diose. Tehchungeletik talum Antioquia ay albanehetik yu'un Dios sok maestro etik yu'un teskop Diose. Ha te Bernabé sok Simón te Níger yansbile. Sok Lucio te talem talum Sirene, sok Manaen te pahalayich, chihtesel sok te Herodes te ahvalil yu'un, te Galileae, sok te Sauloe. Hunkal, alalas tsops baik ta yalel bokol tas tohol te kahwaltike, sok spasohik ayuno a, hich albotik yu'un te chul espiritue. Akbonik tahventa te Bernabé sok te Saulo, te tsabilikish kuun tas pasel te atele utotik yuun. Hich las pasik ayuno tas koponel te Diose, las kahambeis kabik tas holik sok las tikunik bael. La yalix kop Dios ta Chipre te puk opetike. Hich te Bernabé sok te Sauloe, la yichik tikunel bael yuun te chul espiritue. Hich koik bael talum Seleucia, te ochik ta barco a bahtik tas kinal Chipre. Tek alalk otik ta lum Salamina, hachialik te a teskop Dios ta bay te sinagoga etik yuun te judio etike. Te Juane yik ohik ta abatinel. La yoklinik spisil teskinal Chipre, te hoitabil tamare, hich otik talum Pafos te banti lastaik tul mago te bar Jesus bile, judio winix tukel, sok lotil alvane. Has hoines basok te ahvalil, Sergio Paulos bil, te pihiotane. Te Sergio Paulo las tikunta ikel, te Bernabé sok te Sauloe, yuun las kanya istohol te skop Diose. Haug meto, te mago te Elimas yans bile, las kontroin te Bernabé sok te Sauloe, la shchebal koptai te ahvalil, te manchuk yashchune. Hich te Saulo, te Pablo yans bile, nohtayotan te chul espiritue, las tohlimbei ta ilel sit te elimase. Hich la yalbei, te haate lo laivanehat, nohel ta wotan spisil te bila amen ta pasele, has nich anate pukuhe, a kontroine spisil te bilalek ta pasele, hikashel balmasha kom aba tas makbelsbe te kahwaltike, ta orato yameyak bat castigo te kahwaltike. Maksit yashkwat sok bayal kalma baya wilbe shohobil te kale, layut, ta ora nash ikal akubal, bah te kinal layile, kahsle te machayash nito tas kab yuune. Te kalalayil te ahwalil te bilag ota pasele, hich las chun te kahwaltike, bayela yan yotan te bitil ay, te nophibal yuun te kahwaltike. Bayela yaan yotan, te bitil ay te nophibal yuun te kahwaltike. Te Pablo, sok te Bernabé ay talum Antioquia, te ay tas kinal Pisidia. Te Pablo sok te shotake o chikta barco talum Pafos, hich bahtik talum Perge, te ay tas kinal Pamfilia, te ikitayotik hilel yuun a te Juane, suht bael ta Jerusalén stukel, yan te Pablo sok te Bernabé, la yikitayik hilel te lum Perge,
pahtik talum Antioquia, te ay task'inal Pisidia, task'alelal te kux otane, och snahkans baik ta sinagoga. Tek'alal ayich'ix ilel sjunal te mandalile, sok te sjun te albanejetik yu'un te Diose, te mach'atik yich'ojya'telik ta sinagoga, lastikunik ta alel tas tojol te Pablo sok te Bernabé, kermanotak te me aybiyak anya awalik tas tojol te lume, yamexhu yaxk'opujex xik. Hich tehk'ajachel te Pabloe, la yakbeyil seña task'ab te yaslamans ba, te mach'atik sobos baike. Hach sk'opon, Israel viniketik sok haesh te awich'ojik tamuk te Diose, aya awayik stojol. Te Dios ku'untik, te ho'otik te lum Israelotike, las tza te antiguo me'tatike. Muk'ulum k'ot yu'un, manchuk mehyan lum ainik task'inal Egipto, sok las lok este a tas venta yu'el te Diose. Sok las lok este a tas venta yu'el te Diose. Ay niwan chawinik hawil te las tsikbei te amenyatelik, tabay te muk'ul hochol takink inale. Sok las hin te hukchap nacionetik, te ayik task'inal Canaan, yu'un la yakbei tas ventaik te k'inale. Hich ay niwan bak sok lahuneb yoshwinik hawil te las ventain, tas venta, juesetik, hatuk alal Samuel te albaneh yu'une. Hich ora las k'anik te ayuk muk ahwalil yu'unik, hich akbotik yu'un Dios te ha muk ahwalil, k'ot yu'unik, cha'winik hawil te Saul, tes nich'an Sis, tes tzumbal Benjamine. Haugmeto, Dios las lok es ta muk ahwalil te Saule, ha las helolin ta muk ahwalil te Davide. Te hich le yalbeis koplale. Lah ta te David tes nich'an Isai, ha te vinik te binash kotan yu'une, ha meyaspas pisil te bilayas kan kotane te shie. Hanish Jesus tes tzumbal David te Dios la yakish ta koltaybane, yu'un te Israelitike. Hich te bit ilayal ta namei te yas pase. Tek alal matoshtal a te Jesuse, te Juan la yalbeyay spisil Israeletik tes koplal ich hae, sventa yu'un, yasuh tes yotanik tas tohol Dios. Tek alal nopol yashu ish yu'un yatel te Juane, hich la yal, machaon ta akopik a, mahookon te machaya avilike, haokmeto, ay me machayashtal tahpat te hichon tas tohol yakai te bitil muk mayuk tuul ta yalele. Ay me machayashtal tahpat te hichon tas tohol yakai te bitil mayuk tuul ta yalele. Ni yakuk shu yah tilbei skap te shanabe te shie. Kermanotak te yalsnich anesh te Abrahame, sok haesh ta apisilik te awichohik tamuk te Diose, hulish ta alel ta toholik te bitil aiskoplal te kolele. Melel te machatik ayik talum Jerusalén, sok te volvanehetik yu'unike, malas naik te mehah koltaywaneh ku'untik te Jesuse, sok mabakwem ta yotanik te bila yalohik te albanehetik yu'un te Diose. Te yayich alel ta sinagoga etik ta juhunsk alelal te kush otane. Hich k'ot ta pasel tas ventaik te layakik ta lahel te Jesuse. Hich las kambeyik te Pilato, te yayalmantal te yayich milel, manchuk te memayuk smul las tabeyik te ha shu yashkish akot ta lahel yu'un. Manchuk te memayuk smul las tabeyik te yashu yash akot ta lahel yu'un.
Tek'alalas k'otesikix tapasel spisil tebilatz ibubil hilels k'oplaltas junte Diose, las kohtesik ta cruz tesbak'etale sok las mukik. Hauk me'to Dios las chakuses tel tabay te anima itike, te Jesús bayal k'al la yak ulais bata ilel tas tohol te machatik las hoinik lok el tel tas kinal Galilea te k'alal bahtik ta Jerusalene. Ta orato haik testiguetik yu'un te ayal bayik skoplal tas tohol te lume. Hich te hootike ha yakal beyesha wayik telek yachil kope, melel kotish tapasel yu'un Dios te bilaya yalbey te antiguo mehtatike. Melel Dios la yak otukish tapasel tah toholtik, hootik te patil al nichanotike, te kalalas chakuses tel tabay animaitik te Jesuse. Hichbit iltzibubil hilel tabay Salmo número 2, tehaat nichanat, nash to nash ayinat kuun te shie. Sok layal te Diose, te yashchakush tel tabay animaitik, sventa yuun mayuk bi ore yashka tesbak etale. Hich te bit ilayale, yakak beyes pisil te bendicionetik te kaloh bey te Davide te shie. Ha sventail te hich layal shan tabanti yan salmoe, mashawak te kael bak etal hoon te achul nichanone te shie. Melel te David la yaks bata abatinel tas tohol te machatik, pahal kash te kinal soke, hichnish te bitil aisk angeliotan te nael alto te Diose. Patil wais bak etal, bahta mukenal tabay mukul, bahta mukenal tabay mukul tes mestate, te kaas bak etala. Yan tes bak etal te macha chakusesot yuun te Diose, mabak as tukel. Hichiun kermanotak na aik mes tohol te yakish ta alel ta toholik te ayish perdon yuun multik tas venta te Jesuse. Melel tas venta Jesús te libre yashkotik yuun multik te melach'untike, yan te mantalil yuun te Moisese, mabayash akotik ta libre yuun multik stukel. Ma yan te mantalil yuun te Moisese, mash yak otik ta libre yuun multik stukel. Tsahta yame abaik hiche, mame hauk yashkot ta pasel ta atoholik te bila, la yal hilel te albanehetik yuun te Diose, te hich la yalike. Aya wayik stohol ha te pahwaleshe. Aya wayik stohol ha te pahwaleshe, shivanik me sok chayanik tak inal, melel te hoon yahpas, chah patelil ta toholik te ma shachunike. Ma ba yashkota botanik manchuk te me ay macha yashcholbe yesha wayik skoplale, te shie, shi tayalel te Pabloe. Te kalal lok ikbael ta sinagoga yuun te judio itike, te Pablo sok te sotake, te yan lumetike la yalbeyik wokol te Pablo, sok te Bernabe, te yakuksh albot shanyayik yuun te yan skalelal te kush otane. Te yakuksh albot shanyayik yuun ta yan skalelal te kush otane. Te kalalok emikish bael ta sinagoga, ay tsobol judio etik, sok tsobol yan lumetik, te yakos baikish ta judio ile, las tzaklinik bael te Pablo sok te Bernabe, hich la yalbe yaik ta kashel, hich la yalbe yaik, te kashel ak ashchunik te bitil ayutzil yotan te Diose. Tayan washakeb kal tas kalelal kush otan, kol spisiluk
lum las tsops baik ta yayel stohol teskop Diose. Te judio etike la yilik te ay bayel machatik las tsops baike. Hich hach slab yotanik. Hich hach slab o tantayik. Hach yalik te mameleluk te bilayayal te Pabloe. Sok las kon trok optayik, sok las tois baik. Te judio etike la yilik te ay bayel machatik las tsops baike. Hich hach slab o tantayik. Hach yalik te mameleluk te bilayayal te Pabloe. Sok las kon trok optayik, sok las toibak optayik. Hich te Pabloe, sok te Bernabe, hach yalbe yayik ta hamal, te haesh te judio esha tukelike, puersa neel albotesh awayik teskop Diose. Hogmeto la ahikish sok ma shakanik te yavichika kush lehalik sbahtelk inale. Hich yun ta orato te miyash shbotik tas tohol te yan lumetike. Melel hich las pasotik ta mantal te kahwaltike, hich la kak atish ta ilel te bitil shohobil k'ahk tas tohol te yan lumetike. Haat meta aventa te yayichikol ta yel spisil te ans viniketik tabayuk tas pamal balumilal te shi te Pabloe. Melel hich las pasotik ta mantal te kahwaltike, hich la kaktikish ta ilel te bitil shohobil k'ahtas tohol te yan lumetike, haat meta aventa te yayichikol ta yel spisil ansviniketik tabayuk tas pamal balumilal te shi te Pabloe. Te kalala yaiks toholinto te yan lumetike, binas yotanik yuun, sok hach yalik te binas yutzilskop te kahwaltike, spisilash chunik te macha hayeb tsabilik yuun te yashkushinik sbahtelk inale. Hich puk tas pamal skinalik te skop kahwaltike, hogmeto te judio etik las hachbeis labiotanik te kuleh ansetik te ichbilik tamuk, sok te yichohik tamuk te Diose, sok te viniketik te ichbilik tamuk yuun te lume. Hich hachik ta utzinel te Pablo sok te Bernabe, sok la yichik te nelokel ta baistiil te skinalike. Hich te Pablo sok te Bernabe, las kusik hilel stanul yakanik sventa seña, te aita sventa ix tukelik, te mashchunike, hich bahtik talum ikonyo. Yan te nopoheletike, bayels buhsyo tanik yuun te chun heletik, te chun hikishe, sok nohel tayo tanik te chul espiritue. Yan te nopoheletike, bayals buhsyo tanik yuun te chune hikishe, sok nohel tayo tanik te chul espiritue. Dios yayak bendición yuun te chul kope.